usenomfoka mshini yaka Sibema manje kosibelebele uyaphambili ngejibane uthola ngapha ukuthi ke angikhumbula kahle ngokwami ukubheka solo ngaqala nje ngibukela ibhola kule yamnyaka nje ngicabanga ukuthi uyena ke umdlali usemncane kakhulu ke ogqame kakhulu ke yena ke Mofokeng sibeka ngabe khona manje ngakuthathela ngapha ke yena ke Mafuleka uyamthola ke Siyema uyedwa ngapha kuthathela ke uSibilibili uyaphambili ngejibana ke Sibilibili ungena ngaphakathi uzama ukushaya ngo left goal kick hey kodwa ke mbukeli uMafuleka bheka uMafuleka lo ngakuSibilibili uthi Sibilibili ngena ngaphakathi ngoba ke ushaya ukhothela ngo right ungangena ngaphakathi sibaningi ngaphakathi kunokuthi ushaye ke cross angazi uma kuyazakala inibukeli kakhulukazi ke mawucoach noma ke umdlali webhola ukuthi Mofokeng ivela liphakamisa ke Mofokeng Sibilibili kweTinat nala ke tsoke a police bemvimba ke police khona chick engathi izothwala nzima ngempela ke lapha yona ke mbukeli iLamontville ngoba abadlali abaningi mabhakane bayaskora Shandi Kandaba yethu ngapha ke Sibilibili ungena ke Tinat ke Sibilibili nala ke thuba bemvimba lapha yona ke Sibilibili bema mase bhoke kuyena lapha ke Aros bayaliphakamisa Van Rooy goal kick hayi Mondli Masikane kuse-eli kakhulu mfana ngithi kuse-eli ukuthi ke mhlawumbe ungahlala uze namhlanje iligi yahamba cha kuse-eli Mabasa Sibilibili goal kick Umntungu ekumgaba setha phela nako Mabasa ufuna ngapha ke Mafuleka bemvimba ke Mafuleka thola ke throw in ke iLamontville goal that's again the free kick ke throw in inikeza ke abafana best 10 uyedwa ngapha ke Sibilibili ngena ngaphakathi ke Sibilibili bemvimba jeka mnandi ke Sibilibili a police but Sibiya funa lapha yena ke Dion shake stand ke Dion thola ngapha ke Sibiya umuntu azange benhle lapha ke first touch yakhe Sibiya niyake belida ngo 2-0 beshala lapha yona ke African Wanderers zikhumbula ke African Wanderers isidini somtshiki mangikhumbula kahle ama on goal manje escore lapha ke Aros bebenza ke namabhakani yamane 4 Stefan ke Van Rooy bemvimba ke Van Rooy Bela manje ke bayaphambili ngejibana lapha yona ke Aros bafuna ke gol lokubika ekhaya selipho balivimba ke muva amabhakani lapha msuta uya kuphela nje basi ngibonje Aros into ngaso nje ukuthi hayi yabuya hayi la bona nje ngalizo thola impama Aros bashanga 5 minutes goalkeeper yena kumawova ne Sundowns Zwane umdlalo oshisa lapha yena ke uDlamini wathi ke unompembe free kick udlale kabi lapha yena ke Osborne njengobona ke udlale kabi Sibilibili bemvimba ke uMbothungu Siyema Amemeza ngapha uJonothi Dlamini awina ngo-4-0 manje alida ngo-4-0
baskorela phake 10 goals kumdlalo emibili. Ngoba ke uzokhumbula abashala phake inake iGalaxy ngo-6-0. Namhlanje balida ngo-4-0. Thola ke throw in ke Orlando Pirates. So resibhekela phake ukuthi ubani ke kunqobile ke namhlanje la enkundleni u-20,000 rands noma ke u-10,000 rands. Usibili naye manje ke. Themba naye uJones Sethedi lemncenga wabuyela uBhanda. Nakhona ukhala umuntu ke uBhanda ke level 3 bazobela lapha ke-sports man of the year. Ngokwangikhotha ngeSpurs sathi makiyo le nkundla kule minyaka ku-computer stars. Qala nje ukugibela indiza ngangikhotha lapha ke-Sparks uBhanda. Wednesday dlala eyikolweni nami bekungekho ngafika Thursday ngibhala lapha ngapho ngathuka nami kuni eDressing room igama lami. Bel phana fina pake Maswanga iya phambili ngejibana Maswanga bemvimba ke lapha yena ke uMabasa. Yonke una 2 goals ngena lapha ke Betway Premiership kuyo mabili magoli washala lapha ke Southern lapha ke ngena ke Stellenbosch.